Moscow le Kiev in kara boruak thalo tak mai na ya hunrai tak chung hanin dau chungchangah India tai ma chuan nizan zanlai apel nu thleng khan United Nations Organization Emergency General Assembly ko ania UN General Assembly Emergency Meeting hian vote lain thutluk na ansiam fel thaita voin hi kumsang ni som ni le panni October ni som le pakhat thole ni ania Rainbow Mizo Channel thirtu zongzong te chibai kanbuk thau achau UN General Assembly Emergency Meeting hi nimin tlai tang khan nei tran ania he meeting ko ani chan hi kan chanchin thar masalama kanron report tong khan Ukraine khopui khrang civilian tam tak an chen mun ta chu Moscow sipai ta chuan missile le rocket manga nataka an beita ka wangin an beini lala hian UN General Assembly Emergency Meeting hi man mo takin ko anita ane kan video masalama report kan ron nei tuang khan UN Security Council chuan Russia le Ukraine Indo na chungchangah hian thutluk na siama Moscow chet dan chu an pomlo ziale an dem thute Moscow sipai ta chu Ukraine rambung than chunga tanga in nuk dok ngal turin UN Security Council chuan aduani tia thutluk na siam turin US le Albania ten draft resolution kha an pulutania Mahse Russia chuan veto power mangin draft resolution a khan ne taka ti tluk ani nuwa apai thata ani kha India media news site in report an pek dan chuan Ukraine chuan Russia hi terrorist ramani tin apuang jara United Nations General Assembly meeting nimin thotran nia anai taka khan athen om ramte takte mai chu abeya pathian ni janle nimin thotran nia Russian sipaiten Ukraine anbeina nung ber chungchangah khan UN General Assembly Emergency Meeting a hian soihona annaita ane UN General Assembly Emergency Meeting a hian soihona hun rai tak mai annaya soihona annai jinga hian Ukraine region palite Russia in aram chunga alorin lu to chu pathian jan zanlai velle nimin thotran nia Ukraine khopui ber Kiev khopui missile manga anbai chiam awang khan region pali anram chunga Russia in arin lu chungchang soihona hi natakin ahmong ani tin an reporta Ukraine ambassador to UN Sergei Kidlysia chuan Russia chuan kan khopui khrang ta chu firfiak polte chetna angmai in anbeya voikhat dangle chu terrorist state anizia hi anem ngetle ta Mahse hetianga anchetna zongjong hi UN Security Council hian nget tak le chak taka kong omchun ang zongjong te zo chungin kan dan cha kan chel khotlai hangaya ni ati Sergei Kidlysia hian he General Assembly a hian asoi zel dan chuan UN member state zongjong te hian in hriata na kadu chu tuna hian hun har satak mai chu kan toka boruak pangai taka awam theina tur hian thil har satak ania chu tiang bok chuan Ukraine ramchunga hian muan nom tur chuan thil har satak ani boka in ramchunga khan hetiang chia hian poi khoina rap thak tak ron thlantir ta sela mi pakhatin thunai na sang tak nei chunga nun rong taka dictatorship rorel na akal puina hi in ramchunga tranga achua san malo chuan chung muan na ta chu in nei theidon lawani atia UN state member zongjong ta hena hian civilian sompali lai mai nimina minbeina khan anthia mi somkwale pasari poisai lo ta chuan Russian missile puaka wangin liamna tak antur bokani tin ahrila hetianga UN General Assembly Emergency Meeting annaina hian Russian IO palai Vasily Nebenzia chu atelvea Russia hian direct takin missile strike chungchang hi engma asaijui dulawa Mahse anramin Ukraine region palite annexation plan kalpuya anram chunga hanrin lu chungchang airo Russia in thiamloh achan hlau takin trongkam auluk lea Russian ambassador to UN Vasily Nebenzia hian he meeting a hian asoidan chuan Ukraine region palite kanram chunga rinlu ani chungchanga hian puna thalo tak mai kantok meka Mahse kaini chuan tuna hian kan milesa kan unau pate kan unau nute Eastern Ukraine omek ta chu venghim turin Russia chuan theitop kan chumek zokani atia Mahse he soihona boruak so sang tak mai annai ma General Assembly session annai tran malok hian UN Secretary General Antonio Guterres sa thupuang tu chuan United Nations Chief Antonio Guterres chuan Russia in Ukraine abeina hi ramdang telaka nekna natak pekna le Indo na akalpui dan zongjong po
khovelin apompui theimia lo thil ani tin apuang jara hei baka hian he meeting antran ma tho hian US President Joe Biden chuan Putin anun ronarap thak tak mai chu missile strike mangin mu anile ta hei hi illegal war dan lo anga in dona kalpui dan ani tin adem thu apuang jar bok ani he General Assembly emergency meeting a hian UN member Jasom Kwale Pathum ta chuan vote an thak thawa kan soifo thinangin General Assembly a hian chuan engram main veto power an nei theilowa an mang theilo ani European Union Iowa UN General Assembly a representative Silvio Gonzato chuan keini ho hian Russia in dan lo anga referendum ha kalpui hi kan pompui turani lowa engtika ma kannem he pui tur hani heklawani Russia hian Ukraine independent ram hani na chu zalo takin dan bo chiain indona hi Ukraine ram chunga akalpuya dan bo chia Russia chetna zongzong hi kan thop lawani tile condemn thu hi United Nations sian kan puanzar angayani atia UN General Assembly emergency session resolution han siama chuan Russia in annexation akalpui na chu dan lo anga miram chu saktumna ania heng Ukraine region Donetsk te Luhansk te Zaporizhia le Kherson region zongzong te hi illegal so-called referendum dan lo anga kalpuina ania international law noya chuan Russia in referendum a kalpui dan hi omjanei lo le lutna nei lo ani ti in resolution hi an siama chumi omjia chu Russia in Ukraine region palite anram chunga rinluta referendum sakalpui dan zongzong ta chu international law noya hian digna chanbawa nei lowa nolvekani tia resolution an siamna ani hebaka hian United Nations Organization member ram zongzong tele international organization sang te agencies sang te chuan Russia in Ukraine rampung than chung region palite anram chunga arin lu hi unrecognized an pompui turani lowa Russian troops ho Russian sipai tele anral thum zongzong ta hi Ukraine ram chunga tang hian in nudona arang thayang berle man mo takin han kalpui turani antia he resolution chanlet na tur hian Russia Iowa palai nebenjia chuan ziakin member state zongzong nena hian hapea western hote an lunglom na turle an du thu sam thil ti hlotlin ani thaina turin hetiang hian action kan lata international law le principle of the UN charter te von himle ven himna turlam western hote hian an hoilowa an du thu sam thil te ti hlotlin na turle an lom na tur siam na turin he General Assembly a hian thutluk na kan siam ta ni tin adem thu asoya western hote akap na hle ani News 18 report an pek dan chuan nebanjia hian western power chak tak mai chu member ram sang ta hian an hlawa wangin vote langtlang taka an thakna hian Russia thiamloh chantir turin vote an pea hei wang hian he resolution hi alo chuak ta Mahse hei hi Russia chuan apom lowa UN General Assembly a hian danang takin secret ballot manga vote thak turin rotna kathenani tin asoya herot na hi atlang ngai turangai ania achan chu hetianga UN General Assembly session hian thutluk na resolution lian tak asiam donani chuan secret ballot mangin vote hi lak tur ania hei wang hian danang takin vote hi lak ani ngei anringa Mahse naktuk nilai ni ma hian secret ballot manga vote an lak na result hi achua man anring bok ani secret ballot manga vote an lani chuan member ram zongzong ten vote an thak na hi amu thayanga Mahse engramin nge Russia thop zong in vote pe ti le resolution thop zong hian vote pe ti chu hriat thei ani don lo thung ani Russia in annexation plan akalpui mek hi dangchat tur le Ukraine ram chunga tanga asipai tele aral thum zongzong la chuak tura norna borok sang takmai United Nations chunga aw mek lai hian New Delhi lampang hian enge hansaiti ilo thlir velok teang voin chamha lampang khan India media The Times of India in report an pek dan chuan India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan New Delhi le Moscow in suizom na chu ven him atum hlea Dr. S. Jaishankar hian hunrai tak chung New Delhi le Moscow hian relationship thatak mai kannaya chu wang chuan India hian uluk takin ngai tuana aseng meka Russia chuan ral thum chi hrang India nena hian tam tak supply apetoa
Mahse chumi anglo tak chuan western hote ro chuan India nena ral thuam lian thamte tam tham tak supply tur hian inrem na thuthung hi an siam dulawa Mahse Russia chuan hunrei lo te kalta khan kan then om military dictatorship Xi Jinping laka harsatna kan toka khati hunlai khan ral thuam chi hrang hranga mintran puitu chu Russia hi ania Mahse chu ti chung chuan Russia nena in thlunjam na nget tak kan nei hi ado dal zong in khothlang ho ta chuan o an chua fo thina hei wang hian India chuan ngai tu na phim tak mangin thutluk na kan siam don ani atia India nena tho ho na thatak nei Australian counterpart Foreign Minister Penny Wong nen UN General Assembly meeting cholai lok lai hian inkom na hun an manga Ukraine region palite Russia chuan anram chunga arin lulen nuwa hian Australia chuan ado dala hei hi kan du lo zia lantirna turin hrek na thar kan pedon ani tin Penny Wong hian asoya Mahse Dr. Jaishankar hian Ishriat angin kanram chunga hian ral thuam siam chuna turin variety tam tak kan naya chungin ngana bulpui po chu chiang takin ihria Russia tiang hian western countries zongjong ta chuan ral thuam hi India nena an supply lowa India chuan thilni na dik tak kan hriat dan le kan hmu dana chuan kan thenom loka military dictatorship Xi Jinping haum towa hemidota military dictatorship loni le tur chu khothlang ram hrang hrang ta hian tundin tumin tuna hian tranpuina an pe mekani atia Jaishankar hian an ming tak asoilawa Mahse he tranpuina an pe tia apu hi Pakistan ania hun kaltoa po khan US le athurwal puitanen hian tho hona thatak an nayani ati kan zawai hian international politics sa inrem na thuthlung kan siam thina thutluk na judgment chu keima ni rampani ten inrem na thuthlung ziak tur ta chuan kan siam thina chu kan malam hunata na thil thatur nia kan ngai chungchangah heng thutluk na ta hi siam ani thina tuna thil thlan mek dan po hi chuan anghonga keima mi mal ngai tuana le ka ngai dana chuan tuna current conflict Ukraine ram chunga Indo nakal me ka tang hian zirlai tam tak kan zirme ka military lama professional taka kan thopui Russia chungchangah hian film khur tak le dik takin zirchian na kan nei me kan itin India External Affairs Minister Dr. Jaishankar hian asoibok Dr. Jaishankar hian inkom na an nei zo nuwa hian Australian reporter ten zo na an zo chu changin India hian Russian ral thuam Russian weapon system tam tak nena inrem na thuthlung kan lo siam to hi kan inrem na hi ti tlem ani chuan Russia nena kan relationship kan in zom na chungchang hi uluk takin ngai tu no na ngai tu that angai don ani ati The Times of India chuan hemi chungchanga hian report anpek chhun jam dan chuan India tana ral thuam chi hrang hrang le military hardware supply to lian ber major supplier chu Russia hi ania ti chuan tu na Russia le Ukraine inkara buaina au mek chungchanga hian Russian ambassador to India Denis Alipov chuan amma khan vaukhana thu alo chak chuak towa India hian western ram hrang hrang te thutluk na chu zom vea Russia laka hian hrek na akalpui veni chuan he conflict chungchanga hian India hian thutluk na diklo tak asiam ti na ani dona chu wang chuan defense kai hnoi thila India nena tranpuina kan pek zongjong hi ti khailak vek ani dona ni tin alo puang to ani heti mek lai hian Ukraine khopui hrang hrang te Russian sepaiten missile le rocket manga nasataka an bai nuwa Ukraine mi puita chuan air defense system an mamo thu anau chua puya Ukraine khopui hrang hranga rally nein banner tam tak antara Umbrella for Ukraine ti ta chu an banara hian an ziaka Ukraine khopui hrang hrang te ning ziakin an keng boka US President Joe Biden chuan Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky nena United States chuan Russia in missile tam tak manga khopui hrang hrang te abaina wang hian heng laka in khopui te inven him thaina turin air defense system Ukraine nena hian kan hlandon cheu tin atiam ane US President Joe Biden an Ukraine nena air defense system hlantura asoi hi US ral thuam thatak mai advanced air defense system nin soi ania Mahse US air defense system tunlai thiam na manga an siam ta chinga akhoi bernge an pek don tiro chu chiang kuang takin puanzar ani lawani tin an report bok battlefield lama chuan Al Jazeera voin lama report an pek dan chuan
Russian sipai ta chuan Donetsk khopuya tanga chim thlang lampanga Ukrainian Armed Force ta chu mun som thumlai tangin handon beya hei hi Russian sipai te Donetsk region chunga Indona mun frontline a handon lu number tumani tin han reporta Mahse Ukrainian Armed Force ta chuan Bakhmut le Avdiivka area vela mun som thumlai tanga Russian sipai ten handon beina chu azawain anlo dang chata annor kirani tin han reporta helai mun ba ka hian Ukraine ramchunga khopuilian tak mai Kharkiv region a Russia ne na border anin share na mun Kharkiv region a mun laili lai taka Indona lian tham takin hathleng boka limen khopui marchak lampanga po Indona lian tham takin achhuak boka Russian sipaitan Ukraine khopui rang nimin laman baikha anchunjom talaunin ahriata media rang ten report anpek danin UN General Assembly emergency session annai pha tak hialawangin khopui rang han bei hi Moscow sipaita hian antop santaria anngai ane February ni somni le paliatranga Russia in Ukraine arun tantira tangkhan voin October ni som pakhathi ani jahni somthumna ani tachia Ukrainian Armed Force Statuan counter-offensive operation hi anlanai chunjom zela Russia in Ukraine arun makhan separatist rebels hoten an region nia anpuan Donetsk region chunga an area china anrin lule Luhansk region chunga an area china anrin lu chintachu Ukrainian Armed Force te hian chu sakvek tumin tuna hian heng huna hian in beina achuak meka Belarus media lian tak mai Belta News Agency in report anpek dan chuan tuna Russian sipaiten uncontrolled area anda hi Ukraine ram anrun ma po Luhansk People Republic militia tele Donetsk People Republic militia ten an area china anrin chin chauka ania Zaporizhia region chunga po azavedeu thochu Ukrainian Armed Force ten anlalet toa Kherson region hi ven himna khautaka Russia in akalpuina ania Kherson region hi Russian sipaite anchakna bermun ani tin an report bok Mahse Al Jazeera in report anpek dan chuan Kherson region a po hian Ukrainian Armed Force te hian settlement tam tak voin thleng hian anlak bela nitinin ram anlak let zathi azau zelani tin an reporta heti lai hian Ukraine khopui rang te nimin lama le nimin pialama te khan Russian sipaiten missile le rocket manga anka chima wang hian Ukraine mipui ramdanga kal raltlan hi antam pha lea Russia in Ukraine arun tiratang khan Ukraine mipui ramdanga tlanjat chu hetiang hi ani Poland border crossa Poland ramchunga raltlan lu jongjong te hi mi maktadoi khat nuai ruk singni sangriat zanga somle panga antling toa Romania border crossa Romania ramchunga raltlan jongjong hi mi maktadoi khat nuai ni singli sangruk zakwa somli le panga antling to boka Russia ramchunga raltlan alu te hi Donbas region le ache vela Russia thop tu te anideu bera heiba ka hian Russia in anopchin chunga mi pui than khat te anram chunga anthiar lut boka heng hi anwain mi maktadoi ni nuai riat singa sangni zathum somkwale panga ni in report ania heiba ka hian Hungary border crossa Ukrainian mipui raltlan jongjong te hi maktadoi khat nuinga sing khat sang khat somni anting to boka Slovakia rama raltlan lut jongjong hi mi nuai riat singthum sangruk zathum somsari pani anting to boka Moldova ramchunga mi nuai ruk singli sangli zahni somli le paruk anting toa Belarus ramchunga raltlan alut Belarus border chevela tangin Belarus ramchunga raltlan alut thi mi singkhat sangruk zasari le panga antling to bok ani Al Jazeera in report anpek dan chuan voin thlenga ramdanga raltlana kaljongjong te hi kumsom pariata tanga kumsom ruk inkar te ani deu veka heng raltlana chuak mitam tak te hi Ukraine tana Russian sipai te beile turin mitam tak te chu anram chunga ankir le toa heng hi azat chia chin chia thei ani lawani tin han report bok Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine beidan chungchangah hian asipaite nasatakin asik soya General tamtak banin General Tren khatte chu appointment hape boka hetianga sipaite nasataka asik soi chung hian Russian sipaite hian Indona anasatna mun frontline a hian ne na anla changzo lawa anung tolzo ka voin thleng hian anla tang zelani tin an reporta
mun tam taka nung tol lawin in dona atheng mek boka Mahse Ukrainian Armed Force ta hian ngor taka an beina mun tam taka chuan Russian sipai ta hi nung tolin Ukraine sipai ta hian ram hanlak let belzela Mahse Russian leader Vladimir Putin hian rilrudang puin Ukraine khopui hrang-hranga hian missile hlawm tak mangin strike aron nei leang ti hi khovelin a hlau berani tin an reporta heiwang hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Russia hian NATO sipai ta nena in machon hi adulawani chuan missile manga Ukraine khopui hrang-hrang a beina hi atop san hal turania thotania Moscow in Ukraine khopui hrang-hrang te missile rocket tam tak manga a beivakna angkha athleng non leni chuan NATO sipai ta hi Ukraine ram chunga hian kanlu atul ngai to dona vaukhan na tam tak NATO chuan alo sei toa chungchangah chu Russia hian zom du lawin civilian infrastructure chi hrang ta chu tuna hian ati chemeka NATO chuan ngoi a chu rizela a chan chu khovela hian indona rap thak takle nuclear ral thuam manga indona chu chuak mai thei hania chuta chuan mi puitam takin an tur dona civilian poisoi lote torna rap thak tak chantir hi NATO chuan adulawa Mahse Russian Federation hian chu poisakna anei lawa Kremlin chuan thuchua siamin Ukraine khopui hrang ta chu beiturin an sipai ta hnena order apea heiwang hian civil mi poisoi lo Ukraine mi puitam tak ta chuan nunna an chan pha Mahse hetiang hi tuna thil thlen dan ni Mahsela NATO hian do thei takin anga ka Mahse chiatna rap thak tak chu Moscow hian don a hrelawani chuan keini point kanti tur dik tak chu kanti ve mai atul dona international rule of law te humanitarian law te hi lekkoa kengko tur hian Ukraine ram chunga peacekeeping force satan NATO sipai ta chu tirlu ngei atul dona Mahse chu athlen lo na turin civil mi poisai lo telaka chiatna rap thak tak mai Moscow in athlen tir hi topsan hal turin kan hriat tirani ati Russia le Ukraine Indo na kalmeka hian khovela po in hnialna tam taka oma Russia hi athiam zokani tite Ukraine hi anthiam zokani tite mitam tak nganoma kan channel lo thlir tu ta jinga po ngaihdan ainang lowa Ukraine history of political leadership kan thlir chuan Ukrainian independent Mahmuna khan Russia thazar noya anomna Russian imperial legacy chu titop turin Ukraine chuan kongdang a hoisanta hei hi Russian Federation in anram chunga direct takin thunai na tam tak ron nei lo Mahsela tranpuina chi hrang andon te wangin Russia hian adu in Ukraine hi akai hruai thaya chu Ukraine mi puita hian dulawin Russian imperial legacy lakatranga in lakran hi anthil du anita tichuan Ukraine hian western lam an hoita ani kumsam thumvel kalta khan Ukraine chu a independena hemichung hian Ukraine hian president pasari an nei towa president tan thunai na sang tak an nei hi dulawin mi puita chuan voitam tak protest an lo nei towa tichuan revolution lian tak mai trum ni Ukraine ram chunga hian atheng towa ama sajok chu kumsang ni le panga khan ania hemitrum hian protester ta chuan Russian supremacy anti Russia in anram chunga thunai na sang tak anei chu rejecta paibo andua tichuan European Union emo NATO mo hi zom andu thu ansoi chuakta Mahse Russia thop tat tu president pathum lai mai Ukraine hian alo nei towa chungta chuan heng protester te hi metmitin Ukraine mi puitam berten western lam chu hoizoka European Union le NATO ta chu zom andu na chu ti top sak anita heti hunlaya president te hi Soviet Union hunlaya KGB security service lo thokrang to thin te ania tichuan heng Russia thop tat tu Ukraine president te hian Russia nen hian inram na thuthlung anlo zia puita kumsang ni somthum paruk thleng hian Russia chuan Ukraine ramchunga hian thunai na sang tak anei thayang tin thutluk na ansiamani tichuan tuna Russian president Vladimir Putin an asoi fauthen chu Russian le Ukrainian te hi anei tu mun khat mi puithu mun ania Russian civilization hi anjom vek turani tin asoi fautrina chutiang bok chuan an thenom Belarus te po Belarusian mi pui ani rolin Russian mi pui ani boka chu wang chuan Russian civilization hi anjom vek turani tin alo claim to thin ani
Mahse hei hi Ukraine chuan an pom talowa kumsang hi le sompalia khan Ukraine ramchunga revolution chu athleng non le ta hei hi European Union le NATO anjom theina turatana mipuitan president an paithak na ani tichuan western lam on tu Volodymyr Zelensky hi president a alouting chuakta Russia chu latial tialin western nena inthunjom na ngetak mai asiam ta kawangin Russian President Vladimir Putin hian Russian security tan hei hi thilhim lo tak ani tin apua Al Jazeera chuan report anpek danin Ukrainian President Volodymyr Zelensky hi ahma Ukraine President loam to zongjong ain political leadership nei thatak mai ania Russia thop zel tur hian mipui te hi fuisalang chuan Ukrainian mipui lungoi lo na hi bengdai thei tur khopa leadership nei tha ania Mahse kumsom thum kalta chunga khan Ukraine chuan independent anni angin anram chunga thunei na pum hlum annei hlei theilowa kongtam taka Russian power Russian supremacy noya anom atul fau thina chu chuan Ukraine chu harsat na asiam sakthina wangin Russia lakatranga in lasang hlaka western lamon chu Ukraine tan hian thil thabera angai veta tichuan mipuita du danangin western lam haonta European Union le NATO zom turin inbuat saina akalpui mek lain Russian President Vladimir Putin chuan he thil hi athen lona turin February ni somni le palia khan Ukraine ramchunga special military operation ansipaita chuan an nei donani ti apuang ta khami tangkhan in do hi engtiklai ma in topsan anilowa chunjan zomin Ukraine ramchunga hian silai puakri le bom puakri hriat tur aom deuh renga mipuitan nasataka antura nunna hial anchan pha ton nuwa po Ukrainian President Volodymyr Zelensky hi mipuitan tun khenga ngettaka an thop na chan chu mipuitan andu dananga western lam onjok chu athil tum ani wangin President Volodymyr Zelensky hi dauda lawin Russian sipaitalaka anram veng him turin ke anron pen chuaka civilian tamtak ral thuam hum thai chin ta chu Ukraine Territorial Defense Force a lutin hlo nei lawin Russian sipaita hi anpeya anram veng him tur hian nunna thapin an thokta ane ole khati zong kha tuntrumata na video kan buat sai thaite nile photsela kan video lo clear train tu te kan channel la subscribe lo tam tak inoma subscribe ti button khalo metin video thar kan ti chuate rang taka notification in don zungjung thainan darlem notification bell kha click in ola in lo da thau donia tichuan lowin en kol traula rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau donia